Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Il est 16h30 à Kamanyola. Turi kuwa gatandatu tariki ya gatandatu Ukuboza 2025 ku isaha ya saa 10:30 zari mugoroba muri Kamanyola. Bavandimwe ba Kongomani bagenzi banjye, turashaka kubamenyesha uburemere bw'ibiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba bikabije cyane biri gukorerwa abaturage b'inzirakarengane. Abatuye muri ibyo bice muri iki gihe cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no ku mirongo yose yaho imirwano iri kubera ibijyanye n'ibitero bikorwa n'ingabo zihuje hamwe zikikiwe na leta ya Kinshasa, harimo n'abacanshuro b'abanyamahanga. Mu minsi ishize ingabo z'igihugu cy'u Burundi zagiye zigaragara muri ibi bikorwa ku buryo bweruye. Abaturage b'abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu bwigunge kubera ibitero byaturutse mu Burundi bishyigikiwe kandi bikaba biterwa inkunga na leta ya Kinshasa. Ibi byose bibaye mu gihe twari twiyemeje kubahiriza amasezerano yose yasinywe, cyane cyane itangazo ry'amahame ryasinywe muri Nyakanga hamwe n'imikorere yo kugenzura isubikwa ry'imirwano ryasinywe ku wa 14 Ukwakira 2025 ndetse n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha mu Gushyingo. Bavandimwe, Repubulika y'u Burundi imaze iminsi irenga 4 irasa ibisasu ku midugudu yacu ikoresheje ubutaka bwayo bikica abagore n'abana b'inzirakarengane. Ibyo bitero bikaba bikomeje gutuma abaturage benshi bimurwa, bigasenya amashuri, ibigo by'amavuriro, no kuvuga ibigo nderabuzima n'ibitaro, amatorero ndetse n'inzu nyinshi z'abaturage. Ni ngombwa kwibutsa ko ibitero byose byo mu kirere bikoresheje indege za gisirikare za Sukhoi 25 n'indege zitagira abapilote drones bikorwa bikanayoborwa biturutse mu Burundi, aho izo muzamashyaka cyangwa abo bishyize hamwe bashyize icyicaro cyabo gikuru cy'ubugenzuzi n'itumanaho. Icyo kigo cya gisirikare, no kuvuga icyo kibuga cy'indege ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ntigishobora gusa gukoreshwa mu kuyobora ibitero byo mu kirere, ahubwo ni n'urubuga rw'ingenzi rutanga ibikoresho by'imirwano rukoreshwa mu kohereza ingabo n'intwaro ziremereye zose zikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Bavandimwe, imibare y'agateganyo y'ibi bikorwa byo kurimbura abaturage bo mu burasirazuba bigirwamo uruhare na leta ya Kinshasa igaragaza ko abaturage 50 bamaze kwicwa ndetse n'abakomerekejwe bikomeye ari benshi. Ibi bikorwa by'agasuzuguro bikomoka ku bikorwa bikaze biteguwe kandi bigashyirwa mu bikorwa n'ingabo z'ihuriro zikorera mu mabwiriza ya leta ya Kinshasa n'iya Bujumbura. Ingabo z'u Burundi zikaba zararenze ku mahame yo kurengera agateka kazina muntu n'amategeko mpuzamahanga, zikaba zikomeje gukora ibikorwa byabo byihuse bya gisirikare, ndetse bakaba bakomeje gukoresha abo basirikare ndetse n'abacanshuro bazo bakomeje gupfa, bakaba bari gushyingurwa byihuse mu mva rusange. AFC M23 irahamagarira abanyekongo bose, abakobwa n'abahungu b'igihugu kwegerana no kwifatanya nayo mu kugarura ububasha bwa leta ku gihugu cyose no kugarura umutekano mu gihe ururekane rw'akavuyo ruterwa na leta y'amaraso ya Kinshasa na Bujumbura rukomeje. Bavandimwe, AFC M23 yongeye kwemeza ko izakomeza kwitanga nta kabuza mu kurengera no kurinda abaturage b'inzirakarengane uko byagenda kose. Harakabaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harakabaho AFC M23. Murakoze. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'AFC M23. Je vous remercie. Bamwita Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike, aho yatangazaga itangazo ari Kamanyola ahakomeje kubera imirwano, aho yavugaga ibikomeje gukorwa n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC, ariko by'umwihariko akagaruka ku bisasu bikomeje guturuka i Burundi ndetse n'indege zikomeje guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Tugiye kugaruka rero ku bijyanye n'ibikorwa bikomeye cyane bikomeje gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi, aho amaraso y'abarundi
akomeje kumenekera mu kiraka Ndayishimiye yahawe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihuse cyane rero, amaraso y'abasirikare b'u Burundi akomeje kumenekera mu ntambara bashoyemo n'umuyobozi wabo ukunze kwiyita inararibonye mu bijyanye n'urugamba Evariste Ndayishimiye. Iki cyumweru kiri mu bihe bikomeye bahuye nabyo kuva batangira gukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Wazalendo na FDLR, kuko bapfusha umunsi ku wundi, ndetse hakaba hakomeje gupfa na bamwe mu ntwazangabo z'igisoda cy'u Burundi cyangwa abasirikare bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kugwa muri iyi mirwano, abandi bagakomereka. Nubwo Ndayishimiye rero uzwi nka General Neva avuga ko yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa abaturanyi, ibimenyetso bigaragaza ibindi, kuko ubwo yemereraga Perezida Felix Tshisekedi kumufasha kurwanya AFC M23 yamuhaye ingororano ya miliyoni 5 z'amadolari. Ubu abasirikare b'Abarundi bameze nk'abacancuro ku butaka bwa Kongo, kuko nta kindi bazi ku mpamvu barwanira keretse gukorera uwabohereje. Amateka agaragaza ko inkuru y'abacancuro irangira nabi, barapfa bagafatwa miri cyangwa bakirukanwa nk'uko byagendekeye abanyarumaniya bari Goma muri Mutarama 2025, nk'uko byagendekeye abacancuro bari mu ndege ya kajugujugu yarasiwe ku munsi w'ejo mu mujyi wa Uvira bakagwa mu kiyaga cya Victoria. Umwe yapfuye abandi bafatwa miri. Inyungu rero Ndayishimiye akura muri iyi ntambara ntizagarukiye aho, kuko inyongera y'umushahara w'abasirikare b'Abarundi bari ku rugamba yarayikubiye, agabirwa n'ibirombe by'amabuye y'agaciro birimo ibyo yamaze kwamburwa n'abarwanyi ba AFC M23 nka Rubaya muri territoire ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nta basirikare b'Abarundi bakiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko bose bamanutse muri Kivu y'Amajyepfo bajya gushinga ibirindiro bikomeye mu bice bikikije umujyi wa Uvira no ku mupaka. Abarwanyi ba AFC M23 nabo bakomeje kwagura ibirindiro bafata Bukavu, n'ibindi bice byinshi byo muri iyi ntara. Tariki ya mbere Ukuboza 2025, ingabo z'u Burundi, iza Kongo, Wazalendo, FDLR n'abacancuro byateguye ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC M23 birimo Kamanyora n'akazi muri territoire ya Warungu, kugira ngo bibyisubize nibiba ngombwa bikomereze mu mujyi wa Bukavu. Abashinzwe ubutasi muri AFC M23 bamenye aya makuru mbere mu rukerera rwa tariki 2 Ukuboza, bategura ibikoresho byabo n'abarwanyi batera ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice ryari riri kwisuganyirizamo kugira ngo ryisubize ibice ryambuwe mu mezi menshi ashize. Kuva tariki ya 2 Ukuboza, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo riracyarasa ibisasu byinshi muri Kamanyura n'akazi, abaturage baricwa abandi bagahunga, imitungo yabo ikangirika bikomeye. Abarwanyi ba AFC M23 bakomeza kugenzura ibi bice bakanakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze kubungabungwa. Muri iki cyumweru ihuriro ry'ingabo za Kongo ryambuwe agace ka Katogota kari muri territoire ya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahiye ubwoba nyuma yo kuhatakariza bikomeye, bamwe bahunga berekeza mu majyepfo mu bice birimo umujyi wa Uvira, abandi basubira mu gihugu cyabo. Mu ijoro rya tariki 4 Ukuboza, abarwanyi kabuhariwe ba AFC M23 bagabye igitero simusiga mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bica abasirikare benshi, bafata miri abandi barenga 100 nk'uko amasoko yo muri AFC M23 abyemeza. Uwo munsi nibwo u Burundi bwatakaje umuyobozi wa batayo Lieutenant Colonel Atanaze Minani, maze iminsi mbabwira ibye. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahadzwe yatangaje ko Lieutenant Colonel Minani yishwe na drone ya AFC M23 mu masaa 5 z'ijoro, yicirwa hamwe n'abandi basirikare batatu bamurindiraga umutekano. Niwe musirikare w'umurundi ufite ipeti ryiri upfiriye mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko mbere hapfaga ba major. Kuva ku wa gatanu kugeza kuri uyu wa gatandatu Ukuboza 2025, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe y'ingabo bikorana byatakaje ibindi bice byo muri Uvira birimo Rurambo, Rubarika na centre ya Ruvungi iri mu ntera ya kilometero hafi 60 ugana mu mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma kuri wa gatandatu Ukuboza yatangaje ko ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zihabwa isomo rikomeye, asobanura ko intambara idashobora kuzorohera abo Barundi kuko
izo ngabo ziri kurwanira mu gihugu kitari icyazo ku mpamvu zidasobanutse. Leta Colonel Ngoma yagize ati turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo bagomba gufata ifoto ya nyuma. Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ye ya nyuma, ntabwo azasubirayo uko yaje mu modoka cyangwa n'amaguru, ariko azasubirayo mu isanduku nk'uko bisanzwe. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryasobanuye ko ryavuye muri Ruvungi uyu munsi mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abasivile bahatikirira. Ibyo nibyo bisobanuro ryatanze riva muri Bunagana muri Kamena 2022, ngira ngo murabyibuka icyo gihe ubwo bavaga muri Bunagana bakubiswe inshuro na M23. Rikaba rero ribitanga Vigoma muri Mutarama 2025, nabwo niko bavuze mu itangazo basoye, bongeye kubivuga rero bava muri Ruvungi. Biragaragara ko M23 ikomeje kugendera ku muvuduko iri hubu iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunane ishobora kuzagera yarafashe umujyi wa Uvira. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze amezi 10 riryamyeho nyuma yo kwirukanwa muri Bukavu. Ni igitego gikomeye ku ngabo z'u Burundi kuba zikomeje kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDR, byagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bukorerwa abasivile. Imitwe umuryango mpuzamahanga usaba ko isenywa. Urundi ni buhomba abasirikare gusa, buhomba n'ibikoresho, buhomba amafaranga, bukaba bubigura harabaye gushorwa amamiliyoni. Ayo mafaranga yakabaye ashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere, kuko raporo zirimo n'iza banki y'isi zigaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu bwakomeje gukura nk'isabune kuva muri 2022 bitewe n'impamvu zirimo icyuho mu ngengo y'imari. Umuryango mpuzamahanga watanze ubutumwa kenshi ko amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo adashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo ko hakenewe ibiganiro bya politiki. Uburundi bwigira nkaho bubyumva ariko bugakomeza kwenyegeza intambara. Ubufasha bw'u Burundi butuma leta ya Kongo yibeshya igatekereza ko ishobora kwigaranzura AFC M23, nyamara buri gisasu gitewe gitwara ubuzima bw'abanyekongo kigasenya ibikorwa remezo byabo mu gihe bafite uburenganzira bwo gutezwa imbere nk'abandi bikinjasa n'ahandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira cyane ko Burundi bukomeje guhura n'akaga gakomeye cyane, bukomeje guhombera muri iyi ntambara ikomeje kuba muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwashyizemo imbaraga zose, bwaje bweruye buza mu rugamba, ndetse buvuga ko buzanagera no mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabyibuka ubwo bari zasake n'ahandi hose, ariko uyu munsi bari kurwanira ku mupaka wabo. Ni Pilot News TV nk'ibisanzwe, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.